ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Bimak nang atalagan ni kumari ta akwanang maray. Ay, win nga rod, maray. Agasam man ta naglawan ti Teresena na. Nagadumot tila ko na. Adaw ti mautang ta. Win nga rod, maray. Ang madlaw mo kaday, nga awanon ti nakabitin a Krispap. Pagan ano na ngaymat ngamin ti aglako iti Krispap. Anya ti mako na maray, mapantan? Ay kat win Mapantan umutan. Apay nga itakasla saan natamutin ang nakita ni Marikwanang. Ay, win nga rod. Namin anutan alimbabas di tasangwanan na. Agam kaslaawan nakita na. Imposible no saan natapayla ang amadlaw. Ay, awan lata, maray. Na, apay ngay nga ta. Idi ba sitpay ti Teresena na? Sumungsungad tapayla ang nakaisama. Ay, busy. Agasamot ngamin dahi ti bambantayan na ngay. Kasarita mon amaray. Apay asyak. Ay, sikan Apay asak ngay. Ay, napuspos kol taro pam. Ayunan niya. Ken maysa, awan babain mo. So, sige kasarita mo. Sige man lang. Marikwanang, adda kamay. Amok nga da kayaw. Limawa day ti Teresina mo na. Teresina? Saan a Teresina ti awag na itan? Ay, nasukatan? Anya nga rod ti awag na no saanan a Teresina. Grocery store. Ayun gayam. Grocery store taadon ti lakaw maray. Ay na. Jak mabilangan no manudagitan naka-display alakom Marikwanang. Nagadon ti mautang amaray. Anya ti kuna, maray? Kunak, adon ti mabalin na mautang. Si kakit dimot marituyang. Imbagammutan adagos ti rantata. Ay, uray lang nakigdot ni kumarita. Nagkuna kada kayo, ngagpautangak. Apay asaan mo't ngay, kapapautangan na kami mo't iday. Ididay ta, sa baliitan. Sapay inlista kung dagiti utangag. Saan akon ngagpautang? Nangigmaw, marituyang. Kan saan kayo ngagistambay dito isang wanan ti grocery store kaw? Tagmalas, no adda kayo ditaw. Sa balin at talaga tinaprogreso ti biyag na maray. Limas tugay. Ay, di mo pigsaan mangigna ka. Nay katerorot kaun. Si mabali mo ti ugali ni Marikwanang. Bimak ng gayam. Anya lang majay utang ko ma. Anya jay utangem ako nam. Bagas, sardinas, tinapay kan palaman. Nagadumot gayam. Kag chika ngay maray, anya ko mati utangaw. Jay laang mat si daon mi kan ni inteng akarnay. Tay so mat ti kayat na. Ay na nakita kayo manan adwa ababakit. Paunay matampababaan pangatuan na kami akitaan. Demo ko naan nga uyawam daytoy paldami asabong-sabungan. Ay, talaga paborito yung ti sabong-sabungan apalda. Kag adugayam ti paldami asabong-sabungan. Ay, sige, panawan kayo pa, tainak grocery. Sa dino ti pag-grocery, Ay, sa dino pa'y kuma, no saan nga iti grocery ni kagawad kuanang. Saan nga agpapautang dayjay ako marimay? Nagkuna kada kayo? Ay, imposible, no pautangan na ka ni kumari kuanang. Dakamento pa'y ako kumari na, saan na pautangan, si Kantolake day. Kaya't naasawen, napigpigsaak ni kagawad kuanang, ngamda kayo ako kumari na.
Ay, talaga ang nagbalbaliwan ni Marikwanang. Kasano ang nagbalbaliw ni kagawad kuanang ako na? Ay, nagbalin lang ang grocery jay tersena na. Di namutin kayat ti agpautang. Ha? Ay, saanan? Win nga Rod, di na kami pinautangan ka ni Marituyang. Apay ngay. Agbayad kayo mat? Ay, win nga Rod hanggang di na kami nga Rod pinautangan. Inteng, amom ni Joy abakla? Ay, day tadya kayat na ka libre amin. Ay, pinautangan ni Marikwanang. Ay, delikado. Delikado ang mapapautangan day bakla. Excuse me, Nanatuyang. Ay, nanadagsan. Dagito impautang kanyak ni kagawad kuanang. Oops. Nakapaigi na lang arudang dalapusan nakpailaang. Iso nga ron nga excuse ha? Naglawa day tapag na nakalsada. Ay na, bagkat nga ron dito nadagsan nga inutang ko amay sa kaban. Ken si daan. Inutang mo amin dagita. Ano fa? Kento naglakalaang mo't nga utangan ni kagawad kuanang. Mas daawak ata, di na kay pautangan ako kumari na. Ay, nalpas mo gaya man dito groceria, kagawad ko na. Naglukatak pa yun na, Kapitan. Ay, ado nga ro din tilakom? Kompleto Ay, kahit ada nga ro lakom pumada. Ay na, Kapitan. Ay, no pumadalaeng. Ado nagduduma a flavor. Ay, asus, mayat taado ti pagpilyan. Wen ada ka nga agat sabong, ada mo ti agat lana. Ay, ado, Kapitan. Ay, umayak to man umutang. Ay, diyak agpapautang. Hindi kagawad mo. Di mo di pa utangan di Kapitan. Basta dagiti am mo, Kapitan. Diyak pautangan, tamok. Saan kayo ang makabayad? Pudnugayam ti imbaga kanyak ni Banang. Ay, naibusin ti pumadak. Isumot lagayam anagang ragan day tabuok mo. Dala ko ni kagawad ko nang. Ado kanu ti pagpilyan nga angot. Kat, adda igatang mo? Awan nga ron. Ay, no kasta, baybay amon akastalatan day tabuok mo. Ha? Ken maysa, nagado di taala na tinyog amabalin mo nga usaran. Unay kamitin. Ipadanak mo ilaunay ka ni Marituyan. Na. Ibaganan tumanin nga agtutulad Ay na, nakapimpintas ka itakagawad kuanang. Blooming ka. Ay na, bagbagay mo day ta blouse mo asabong-sabungan. Kayat mo asawan. Kasto'y tumanan ti suot ka. Aywan kagawad, bagay mo. At pumintas ka. Ay, kasta. Ay, wan. Amok to no anya tinaskan nga isuot ka. Sabong-sabungan tumanan. Ay, kagawad pintas. Mabalin ti umutang. Ay, kaduan day talaga, yam. Umutang akman mo nga road. Ay na makapagigtot ka mo't. Kalat mo't latang agparparangkan. Ay na, kaano itayak pailaang dito'y lingod. Pautangan nakmet, Marikwanang. Apay nga umutang ka. Ada ka di imbagam anapintas, kani kagawad kuanang. Ay, masapaul. Ay, awanan. Imbagam aminen anang pipintas abanag kani kagawad kuanang. Saan ka di kagawad? Ay, wan. Oh. Iso nga pautangan na kon itibagas kagawad. Sige, ibagam amin, tayo lista. Day, apay ayamare, apay-apay ka apay-apay. Anya jay ko nam nga ibagam? Amukon ki aramiden ta. Tapno pautangan na ta ni Marikwanang. Ipilit mo pa lang apautangan na ta. Kat saan na lang arudan akayat. Apay ngay pinautangan na ni Joy Bakla. Imbaga na lang anapintas jay blouse ni Marikwanang pinautangan nan adagaws. Aya. Wen maray, nangagaw. Ay kahit mapantamot nga ron umutangan Kastalaang matgayam tinaskan nga aramiden ta.
Imbagak mo't kada kayo asaan kayo ang mabalin nga gistambay dito grocery. Ay na, anya kato'y kumari min aya akaro-pro pati artista. Ay, lumablabas kami lang mo. Pudno day ta. Kumari may akasla sweet 16 tilangan ha. Ay, anya ti sekretum aya marikwanang. Apay nga umubing tilangam. Ibagamot kada kamay, no anya ti sikretum maray, tapno mapadasan mimot kin ni Maribanang ti umubing tilangan na akasken ka. Ay, awan sikrito. Kano saan kayo agumatang? Pumanaw kayo dito, itanay. Pasalasali kayo lang dito. Na, ay, marituyang. Apay nga'y akastamot ti sa una. Apay nga'y apinautangam ni Joy Bakla, maray. Sa bali ni Joy, ta sigurado nga agbayad. Saan yung ipadpad akad-akayaw? Na. Ha? Inta nga rudin, maray. Panawan tanday ti abaak. Wen, pumanaw tan, maray. Ay, nakababain man. Ay nagkunangamay na mapan kay aglabas-labas ijay grocery ni kagawad ko nang. Kat, kumari mi nga road. Ay, sabali ti ugali na itan. Ay, nasukatan nga road. Gapula ang tabi maknangan. Ay, sabalin ako kumari na ti palpalubusan na nga gistambay ijay grocery na. Ay, win nga road Apay akas jay mutan. Saan kayo namas daw ka ni Tuyang? Takas ta talaga. Kat, kasano ngayon no bumaknang launay ni Marikwanang. Di saan na tayon ngam mo? Iwan kastan doon ti mapasamak. Saan ka nga ag-duty? Kagawad ko na? Kapitan. Naladaw ka iti duty ma. Andat orasan? Jak pa'y kumaumay, kapitan. Ngamin, sinarak na di grocery idirabe Sigurado ka? Bun, kapitan. Ado ti tinakaw dalakaw ko. Ay, nasken. Pa-imbestigar tayo data. Ewan, kapitan. I-report tayo data iti pulis. Nanatoyang, nadamag mong tinapasamak iti grocery ni kagawad ko, anang? Anya tinapasamak. Ay, sinarak ka no dagiti agtatakaw. Ay, saus, kaasimot ano kasta. Ay, naawanan tila ako na. Iso jak kayatan ti lumabas iti grocery na. Apay nga'y asaan? Kano inal daw ka nga gis-istambay iday? Ay, taado tila ako na idi. Ngim itataawanan. Nambarak nga'y. Kano naga dun samot ti utang mo kunkwana? Day nga ron ti kayat ko aliklikan. Mga no singiran nak. Kayat mo asawan, saan kang agbayad? Ay, nagbayad akto. Basta liklikak ni kagawan. Ay, kaasimat ni kagawad ko nang. Natakawan lang arudan. Awan pa'y agbayadan kadagiti nakautang. Ay, wen kano nga road. Adan sa pa'y utang taken ko na. Ay, adda talaga. Ingkag bayad tapno ada pangrugyan na. Ay, wunan tanay, kaasimot. Inak nga rudan agbayad. Ang mangkad ka iti pagbayad ko. Ay, napnapanan nga tandag ito'y nakautang kanyak. Ay, adaak dito'y, maray. Umayak agbayad. Ay, agyaman akmaray. Tawan at talagan ti pangrugya manan. Maawatak, maray. Isungarod nga umaya kun agbayad. Dagiti pinapautangak. Awandan, likliklikan dakon. Ay, sa anak akasta, maray. Jak itarayan ti utang ko. Ay, napan kan nagbayad iti utang mo kin ni Marikwanang, Maribanang. Ay, wen takasapulan na ti pangrugyan namanen. Mapanak mo't agbayad ang kat. Ay, kat nasaya at ano kasta, maray. Kunak atuladak mo't kat, dagiti daddo mga inlemengan dati utang da. Ang naamiris ko amaday maray.
Ay, saan ang nasaya at tikasta, Maray? Iso nga rod timbaga ni Badung ko. Iso ang mapanak agbaya dun. Kabaabain ka no. Imbag tanasaya at ti panagpampanunot ni Badong mo, Maray. Nala, ingka nga rod agbayad hal. Kasta tinasaya at apanagpampanunot na natoyang kananabanang. Kasta tinasaya at ako mare. Ala sigay! Ditan tinaggibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay nabadaw, nagmamayat dagiti mula ta abalatong ken utaw. Sapay kumata saan da madadadaal. Noan laki di timang perday. Sigurado ti mapaglakwan ta. Ikanta iti pagkalat katanda, tapno masigod. Wala, inak ibaklay, dagiti inala ka pagkalatkat. Taisaw, ti usarin ta. Kayat mo asawan, adan inalam, apakalat ka. Ay wala, siyak pa'y ti kunam. Saan ko anay danon di taoy? Imbatik ijayan ti kalapaw. Ala, ingka nga rod alaanan, taga-ikak pa itigid na. Wine, inakalanay, tagpakalatkatan. Lakay, apay nga imbulos mo ti kalding. Una, tapno agarab, masapol nga ibulos ko. Tapno mabsug akanayon, kat saan ako mutong. Angam nagadu amula dagiti kaaruba. Kasano, no dadaulan na? Uray tawan mo't dagiti kaaruba ita, adda na pananda. Nakita ka nakarikap ti balay da. Ay, sana nasayati kasta pa nagpampanunot. Kaasimot dagiti madadaulan iti mula. Apay ati mula ti sabali ti panunutem. Ti kalding takit di ati panunutem. Amang ano kumutong da. Ay, angam kababain kadagiti kaaruba no madadaol ti mula da. Bayam dagiti kaaruba. Awan mo't pa kay ranudan kadakwada. Kahit adamat nga rod pa kairanudan daken ka? Bayam ka di ida ko nakmait. Ti pagsayaatan ta, ti ipangpangruna ta. Nay, pahingay. Kastoy mo't tintimula ta to yan. Nujak agbidaw, kalding tinagarab kadagitaw. Ay, sayang ti utong kun balatong ta. Awan mo't ti kalding nga nadanon ko ni tayo. Labit nga idinabsugdan akat pimanaw dan. Ay, sayang pa'y ti sitaw ken balataw. Ninamnama nga dailakaw. Saan may takalding ti sabali at tao tinairanaw. Sino nga tati akin kaldaing ti may nangan? Ay, sinalbag kit day. Amuda nga damula. Agibulos da iti tarakanda. Makitak lang nga dapay umay akalding di tao. Jaklamon ti sawa. Pakipagod yuman dagiti kalding yaw ta inarab da dagiti mulamay. Imbag kidi ata saan da nga ini boss. Nakitam ka de at ti kalding mi tinagarab iti mulayaw, nana? Saan may abambantayan ti mulamay? Adaw ti pakakumikuman may. Apay nga rod apapa ipagod mo ti kalding mi. Ruot mo ti kankanenda. Saan mo't ati mulayaw? Ngamangan mo ti kalding iti mula. Amangan no napandaki di inarab dagiti mula may. Sayang pay. Ay saan? Nasingpot dagiti kalding mi. Saan da mangan iti mula? Kasta, saan da amang mangan iti mula? Wain, saan da akayat ti mula? Ruot lang ti kankanenda, tananakam da. Nakakita amot iti kalding at danakam na asaan amangan iti mula. Dagi nga rod kalding mi. Amuda ti sao.
Saan da amangan iti mula ko naktumay? Akas na tila nga masimang pay. Kas kala napukawan. Imbagak di ta kaaruba, nga ipagod da dagiti kalding da. Tamangan no kananda dagiti mula. Nasaya at may no imbagan. Tapno didan ibulos dagiti dingunda. Ay, nga masurunak. Takuna nakidin nga da kanon nakam dagiti kalding da. Saan da kano amang mangan iti mula? Anya, apay adan nanak manakaldeng. Tamo na alis yan ti mula. Iso nga rod masurunak iti dayjay akaaruba. Saan da ngagmulmula kay? Iswa di damo ti rigat ti agmula. Awan asida iti padadataw. Ay masapol abantayan ti mula, no kasta. Anya pa'y ngay. Ang imbes ang makatrabaho ta iti sa balay. Saanan tatimot agbantay taramidon ta. Nadamag ko akin nan kano dagiti kalding timula danana tuyang kantada ba daw? Saan da matakin na namin? Rin naman ang dalaang. Kan saan da nga mo? Akalding tatinangan. Angam kaasi damay. Iso nga ipagod mo dagiti kalding. Anya nga ipagod? Kakaiso na alumuklok magda. Ipagod mo kit din. Ay na, sigurado asublian da akanan dagiti nabatay. Saan damot nga ibusen? Dagiti la ugot ti mula dati kanenda. Winang maapiktaran ti panagbunga da. Kumudidit ti arabon ti kalding. Uray kumudidit. Basta saan ako mudidit ti kalding kao. Awang parikot. Ay, unay kan. Ay, maditikas ta akababalin mo, lakay. Anya amade? Hoy, sakbaya panunutam ti sabali. Ti bukod mo apagsayaatan ti panunutam. Nay, nanatuyang. Basit mo tinyudong nyo itaan natang. Ay, wan nga rod ko araw. Kasanaw kinan mo't dagiti kalding. Ha? Impakan mo iti kalding dagiti mulan? Kumaano kalding may? Saan mag? Anya? Kat no da ordinansa ti barangay tayaw, anas kan amay pagod amin ading wine. At damat mangibaga asaan kano akanan ti kalding ti mula. Taruot laeng ti kanon na. Ay? Nusyak ti adamula na. Jak ipalubos nga ibulos dagiti karubak ti kalding da, nana. Kumaa ngem addamet na bangad. Di dapay agipagawd. Banyaw, no sumangpet ni angkel ko ngayon tayong, ibagak dahi tawin, nana. Ay wan man kwaraw tapno maaksyonan. Inak ko maibagakin ni Kapitan ti may papan iti kalding ti karuba. Ngem awan mo't gayam. Apay awan pa'y lagayam. Day tamot ti kuna ni kwaraw. Inton kwan matangrak da kita kaldeng no masalamaki da. Saan? Barang ipaguddan tumula ang dagiti kalding da. Wine, yung kasaritak tumampay da kita akaruba. Kaano nga taya sumangpet ni Kapitan ta iyuman day tawil. Ita mampayasan na ngayon baga tinapanan na. Amangan no saan kayo ang nagkita sakbay apimanaw, iso adina na ibagaken ka. Pangaasiyo man tay pagudyo ti kalding yaw, tagmulak manay ni tinatnateng. Nakapagod damat tata. Samaysa, ibagaken ka saan akaya ti kalding mi timulam? Ruot ti kang kaninda. Ay nagsayat kiday ta kaldingay, no saan ang mga nitimula. Adda nga minakam dagiti kalding ko. No adda nakam da, saan da kumakinan dagiti mula may? Nakitam ka di ati kalding ko tinangan ka dagiti mulam. Wine, nakita. Pasaray ibulos mo. Ulitak saan akayat dagiti kalding ko timulam? Mawatam tata. Yeah. Maray, naku na ni kwarog abasit kanutin nyudong mo anateng, takinan dagiti kaldeng. Ay, pudno day tamaray. Nabangad nga may dagiti karuba may. Ibulos da dagiti kalding da. Kano damot ordinansa tayaw, nga awan ti bulos a kalding, taado matimula. Rason da asaan kano akayat ti kalding da timula. Ruot kano ti kanon da. Ay unay daytan nga ugali ti kakaaruba. Nagalas. Inton sumangpet ni Kapitan. Iso ko mati makisarita.
Bareng ka ba, Inda? Ay, bareng Mare. Imbagak ni Kwarog apadasen na akasarita. Jak mo no nakasaunan. Nagpuskol matiro panaday ta akaruba. Saan nga umno tirason na? Aw, duraw. Imbag ta nasabat ka. At ako maibagakan ka. Anya data, Chief? Pagsayaatan wano pagdaksan? Pagsayatan ti adanakam na. Pagdaksan may ti awan konsiderasyon na. Saan ka maawatan, Chief? Ilawlawag mo man. Di met adda ordinansa tayo iti barangay. Amasapol ama ipagod ti dingwain. Tagperdida iti mula ti akin mula. Isumat. Pagudmat dagiti kalding ko. Uraing kakitain. Adda talida. Adda talida ka now. Hanggang saan anay ipagawd. Nakabulos da kat guyod-guyod da ti talida. Ay, naukas siguro. Iswa aguyod-guyod dati talida ako nam, Chief. Yay. Agmula tamanan, ngaminto nagtubaw, masapul abantayan, tapno saan manen akanen dagita akaldeng. Kapilitan na kasta. No adda makita ka kaldeng. Iguyod ko nga ipanigya barangay hall. Mamulta ti aking kaldeng. Mayat sang agpaiso, tapno saan amarwam ti akin kaldeng. Ayun na. Talaga kasta ti aramideg. Ngamsakbay ngagmula ta. Agkali ka pa'y iti bubawon. Datay naunag. Ta iso ti pangalaan ta iti pagsibaw. Wayne, imbaga kon ken ni Sandro. To may natulungan amang kalay. Ken mangipalawa. Tamno bastante ti danom. May mayat sa nga agpaiso no nalawa. Tapno ado ti danom na. Nasao ni Sandro nga umay tumulaw. Tapno makasakdon tumay. No adda kadwata ang makasapol iti danaw. Masapol nga rod anaunag ken nalawa. Tapno saan tayo ang maibusat. Uy, mayat ata ba daw? Nalawa kan naunag ti kinaliw a pagtaudan ti pagsibugyaw. Wayne, Kwarog. Uray adu kami agpasusaw. Babain iti house. Bastan tilata. Asidagak lako manditawi. Makisusupak mat iti pagsibug ka. Ay kat anusam ti gumatang iti atid dugahos Tapno makadanon may iti ayan ti pagmulam. Ayun ngagpaison niya. No agsisilpo ti mano arulyaw. Makadanon iti pagmulmulaak. Uy, mayatimbaga matata. Wayne, kasta ti remedyo na. Kwaraw. Sige man nga raw, tagumatak man iti huskaw. Makamulak matain, tadandanom apagsibug ka. Warog, kasla naragsak kamat nga agrubrubwat. Ay, inaggumatang iti house. Tadan pagtaudan ti padanom ka. Ay, sa dino ti pagtaudan ti danom. Nagpakali ni tatabadong itinalawa kan naunag abubon. Ay, ado ti danom na. Ay, imbagman. Saan dan aparikot ti danom no kasta? Kan may rano dak payanday. Uray ni Tata Sandraw. Nagpasusukmat iti danom na ijay. Ado kayo ama iranod nga rod no kasta. Wanantay. Isungay na kung gumatang iti house. Ay na, saan mo nga ibulos dagiti kaldeng? Ado tagriri. Bayam ida. Uray tal daw mat. Di da makita. Nga ibulos kumanan dagiti kalding kao. Uray saan da makita. No makaperdi damot iti mula. Saan tamot amula? Apay ati mula da ti panunutem. Ti pan nakabsog dagiti kalding ta tinapatag. Nga uray agdadaal da iti mula? Iba ti damot ti puun ti mula. Saan damot akanin amin? Ibati da nga maperdi ti mula kunak manan. Nagbisi ka man kinte. Dahil na kun ibulos dagiti kalding ko. Namin adaw anak isarita ni Tata Badong nga ipagud mo. Angam ita, ibulos mo manan? Ano ko ma? Nakita nga da na panandaki ni Nana Tuyang. Nagkuyog da api manaw. Anya nga tatiada iti unag tinalawa abuban. Tuyang! Napay! Anya ti tantan-awam di tatawa. Mas daawag nga rod. At damay kasla tumtumpaw. Anya nga dayta. Nan, kita man.
Ha? Ay, sus. Kaslamot kaldang. Ha? Kaldeng? Ay, ang mga nagdidinurunda. Kit natin nagda, iti bubon. No saan abulos dagita kaldang? Saan da kumana tinag? Agpaisot ako nam, tuyan. No saan na bulaws? Saan da na pandita nalawa pagpasusupan iti danaw? Ala, inkaibaga iti aking kaldang. Tamapan na iyaon ti kalding na. Pagta nakita ka, si kaabangan na tao. Oh, apay ka di manayin. Tatabadaong. Tay sumangpit kamay. Natanawak nga dakalding at tumtumpaw iti pagsibsibog may. Ha? Hingga kitain no kalding mo dagijay. Sulpeng. Anya? Kalding atumtumpaw ko na ayaw? Wen nga raw. No saan mo nga imbolaws? Saan anapan naglamayas dagiti sinalbag a kalding? Ha? Gunggo na ti sinalbag nga aking kalding Kasi pa iti kalding. Ay, inakman kitain. Ay, saan ka siguro nga gibolos iti kalding mo? No, dapay na pati Pag nakmam daytan. Rumbang ngamin asurutan nyo ti ordinansa. Amay parit ti agibulos kadagiti dingwan nyo. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon VG Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junred. May sapay asagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ngay ti aramiden dagiti tanod dita plaza, Maray. Ay kat amumatladtan no kadwada ni Kapitan. Kaslag mi meeting damag. Korek ka dyan, Maray. Meetingan ni Kapitan dagiti tanod na. Aya. Amumatan ni Kapitan, Maray. Mapangnamnamaan a Kapitan. Isumulagay am amit-mitingan na dagiti tanod na. Amum ka di, Maray, no anya ti pagmimitingan da. Anya ngay? Ay kat puro pagsayatan iti barangay. Ay nagmayatan no kasta. Isu ngayon ton mitingan da kamin tumot ni Kapitan. Puron tumanen dagiti maipatungpal a proyektaw ti pagmimitingan may. No kasta kanayawn, ay kat manamnama ti panagduras ti barangay tayaw, Maray. Laki day. Naggapukan samot di tatersena ni Marikwanang, Maray. Wan, Maray, napana man nakiis-istorya. Kahit anya nga'y tinagchismisan nyo, ay ibagamutan Ay namaray, apay, saan mo pa'y anadamag, anabayagan anagretairak iti panagchismis. Nag-retire kan kunam? Kuwan, nabayagan na, Maray. Nay, jak man la nadamdamag day Kaano ka pa'y nag-retire? Adamutan talungal daw. Si kakit dimot, talual daw lagayam. Kunak ano makatawanan. Naamiris ko nga main, asaan anasaya at ti panagchis-chismis. Iso ang nagdesisyonak nga agretire langon. Ay no kasta, naksayanan dagiti chismosa dito barangay tayo. Ay kauwan, Amaray, tanay, adu kami ang nagretire. Adu kayo? Kauwan, nasurok kamin asang agasot ang naggigidan ang nagretire. Ay na, nagsaya atin adang ganday tamare. Ay, adu nga ti perhuisyo, no chismes ti pagsasaritaan. Iso nga rod a pinili min ti agretire, tapno agulimak matan da ito'y barangay kabildatan.
Apay nga itakalang anagawe de inteng kat ne rabiin. Ay sus, kasta talaga ti kapitan. Pasit ti trabaho ti marabyan. Ay, nagbayagan aminiting mo dagiti tanod mo. Ay, ado ti napagsasaritaan mi. Anya launay ay ati nagsasaritaan niyo. Ay, basta ado. Ay, sapay ko mga road ta para iti pagsayaatan ti barangay dagiti nagsasaritaan niyo. Ay na, makapabisin ti agmitin. Isaga na mun ti makan. Anya nga'y tinapagmimitingan nyo idikalman kada kapitan. Ay, nakita na kami ije, plaza, kagawad. Katwan, adan sapay meriendayaw. Saan nga meeting dadjay? Sana meeting? Anya nga'y nga rod. Nagsisismis kami. Anya? Wen, nag-adu ati, nagchichismisan mi. Ay punay mo't daytan. Nalaing matgayam ni Apo Kapitan nga agchismis. Nagadu ti amo na nga chismis. Oh, Mare, anya jay ko lang nga ibagam? Apay ngay nga tamaray, nga damot ten agwarwaras at chismes may papankin ni Badungkaw. Ha? Anya day ta at chismes, Mare? Adda ka no sakit ni Badungkaw. Hindi. Sino ngay nga ta tinangiwaras iti day ta at chismes? Iso nga rod day tati kayat ko amaamuan, Maray. Ta saan mo't apod no day ta at chismes? Anya ayati pudno, Mare. Tasaan mo't ngamin arumrumwar di tabalayo ni Pari Badong. Saan nyo la amakit kita? Ang inaldaw mapan ijay bangkag. Nasapa mapan. Kasta? Amo Maray, no anya ti inwaras jay nang ichismais. Dapay na yun na, Mare. Wen, iwarwaras na kanuki din ang makaakar ti sakit ni Badungkaw. Ay sos, ay nagkaro daytan. Itata nag-retire ako na chismusa. Adama gayam simoblat kanya. Enteng, anya ter aramidan dagiti tanod mo uja paradaan? Kita nga gi-istorya da. Anya nga iti si istoryaan da? Agkakanat Bagbagaam dagita atanod mo, Enteng. Taamangan no isuda mo ti pagtataudan dagiti chismes nga agwarwaras ita dito barangay tayaw. Ay, bayam lata ka di ida. Anya abay-bayan. Anya lang ti maibaga dagiti tao. No maamuan da dagiti tanod mo, kat isuda gayam dagiti chismosa. Ay, banang, nadamag mo. Ti anya? Ay, adagayang makaakar asakit ni Pari Badong. Iso nga agkulkulong iti balay da. Nakaamwam iti dayta, Inteng. Apay ngay ngagkatawa ka? Apay, nagtaudan dayta at chismes, kunak. Ibagamutan ano asino tinaggapuan dayta chismes nga iwarwaras siyaw, maipapankan ni Kabadong. Apay, di mo pala ang amo no nagapuan na kagawad? Diyak nga rod amaw. Ti amok, nagretiro ni Marituyang ano miruuno at chismosa diti kabildatan. At di simukat nga rod kan kwa na. Kat di ito nga simukat kan kwa na, nalalaeng nga agsismis. Asino ngay dayta? Agrugi iti tinagan na. Asino ngay dayta? May isa nga opisyal ti barangay. Ay sus, di mo kunaan, ane. Wen, iso? Ni Kapitan? Wen garod. Naglaing kamatan nga agpugto, kagawad. Nagbalina na chismosa ni Kapitan. Kapitan, matuloy ka di desisyon tayo itangal daw. Wen na. Mangrugi tayo nga rodan. Wen. Ado ka dagiti proyekto anaskan a pagtutungtungan tayo. Agur-uray kami, nakakagawad, Kapitan. Ay, anyat urayan nyo ngay. Rugyan tayo na desisyon tayo. Itay kami pa'y nga gururay, Kapitan. Ay, rugyan tayo nga rodin.
Ay aguli mo kayon, padak akakagawad, ang sisyon tayon. Ay rugyan tayo, babaan iti da ito'y asalod sound. Agsaon ni Kapitan. Ay, amuyo ka day. Nga ada makaakar asakit ni pari ba daw? Anya day ta, Kapitan. Istorya ang nga ruda na. Ay, agdengag kayo analaing Kapitan. Ay, hindi. Apay nga tatimak da kakagawad. Agtugaw ka at adenggam ti chismis ko. Ay, kunak man no ag sisyon tayaw. Ni kagawad ko anang met. May mayat ano ag chichismis tayo laangan. Naragragsa. Nagang mo. Amin apadam akakagawad. Kayat da nga agchismis tayo. Wen, Kapitan. Ag chichismis tayo laangan. Makapaburing met ang session. Makapaturog pa. Ad-addan amabain arumwar ni badungko di tabalay may maray. Tapay. Gapo nga raw di agwarwaras at chismais nga adda makaakara sa kena. Kasano aya nga bin anang rugi day ta chismes? Malagip ko, idinapanak ije butika, tagimatangak iti vitamins ni badungkaw, idinakitanak ni Kapitan. Kat? Kunak agumatangak iti vitamins ni badungkaw. Iso nga in chismis ni Kapitan, nga da makaakar asakit ni Badung Mau. Anya, ni Kapitan tinagapuan ti chismais? Wen maray. Ay unay mo ni Kapitanan. Ay, nagrigat ti maadaan iti chismoso, Kapitan. Kapitan ag-iistorya kami manan kada Kapitan inton madamdam Anya, ag-istorya kayo. Ay kunak man no agmi-meeting kayo. Ag-chismis kami kit di ako na yo. Anya. Ay, nadamag yo ka din nga ada makaakar nga sakit ni tatabado. Ay, no asinumot nga ta tinaggapuan day ta chismes. Saan mo't nga rudapod now? Ay, di mo pat yan, Kapitan Apay kumaapat siya, kat saan mo't apod now? Katno ni Kapitan ti nagapuan na, di mo pat yan. Anya, niinteng tinaggapuan na? Wen, isukit di ati mangiwarwaras? Na, mangibabain da dya tao? Mayat kit di tapno agbalin kami amin nga sismuso. Ay, masapa akarumwat ta agmimitig kami kadagiti tanod ka. Agmi-meeting kayo, wano, agchichismis kayo. Nagkuna nga agchichismis kami. Adda na kaibaga kanya. Ha? Siyak, Kapitan ti makichismis. Ay, mas daawakan ka Ay, agmi-meeting kami. Saan nga agchismis? Adyan jay urayan me. Asino nga iti urayan yaw? Dataman, ni Kapitan. Sigurado kagawad. Adun ti balo na data nga sismis. Mabalin ka di nga ichismis mong tumad kanyak no anya ti ichismis na kadakayaw. Ay, kaya't mamat nga agdengag ti adu nga sismis. Wunin takas tamot at chismoso gayam ti barangay kaptain tayaw. Sige, bayam kagawad. Ta ichismis kunto aming kan kadata nga ichismis mat ni Kapitan. Di kumplito wan. Uwin, walang labis, walang kulang. Kaasi akmot maray. Taapay akaasi ka. Jay ichismis ni Kapitan may papankin ni badungkaw. Tila nakadandanunan nan. Tidakas na. Kabutengdan nga asitgan ni badungkaw. Ay, wen nga rod Kasanungay nga tamaray. Ni Kapitan magkayam tinaggapuan ka nang iwaras iti day tachismays. Ay, di ka madanagan, Maray. Siyak, ti makaamaw kan kwa na. Kunadamot nga adupay ka no ti iwarwaras na chismays. Kasta? Ay namaray, ang mga nuuray siya. Kat iyaramidan ni Kapitan iti chismays. Ay, jakmat ipalubos dayta, Maray. Kompleto kami, Kapitan. Rugyan tayo ati agsismis. Agtutugaw tayo nga rodin. Kapitan. Nakasaga na matanda to meriendian tayo nga agsismis. Nagsolicit kami. Kung namin nga para iti pagimbagan ti barangay, iso nga nang tadag iti tattao. Kit mayat
Ready kayo nga agdengag iti chismes? Ready kami, Kapitan. Wen, ready kami, kapitan. Ay, aguray lang ta, agbilangak ti talo. Maysa. Dua. Sardan Ay. nyo daytoy amiteng. Ay, Ha? kapitana. Anyat aramidom dito'y badang. Saan arumbang nga ka dito'y? Apay asaan? Delikado. Kat no agchichismis kayo manan. Ay na. Nagkunamit. Kuha. Ay, imbagam. Ay, nailawaan ko nga imbagan, kapitan. Di ka lang mabain, sika, inteng. Ha? Nagbalin ka mutan at chismoso, a kapitan. Kuha. Kuha. Italaang. Ay, saan ang mabalin? Nagadon dagiti in chismis mo. Maray, aday chismis ko kun ka. Inay, kunakman no kunam, anagritiro ka na chismosa. Kasla kayat kumanin ti agsublay, Maray. Ay, saan nun? Nag-retire ka lang arudan. Nangam kayat kula nga ibagakun ka. Anagsardengan ni Kapitan nga chismais. Wen nga rod ka now. Pinagsardeng ni Mari Banang. Dinisiplinaan na ko ng kidia. Binalunot na? Maya mo kiday, Maray. Tanakababain ti chismuso a Kapitan. Wen nga rod, Maray. Kapitan pa'y mo. Ay, kabaranggayan! Saan anasaya at ti opisyal at chismoso kan chismosa? Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.